Nauliza wananchi wa area hii, kuna insecurity hapa? Kuna vita hapa? Kuna vita hapa? Kwa sababu hiyo nataka kutangazia viongozi ambao wanatumika vibaya na kisiasa, hakuna mtu mtazuia kutembea Meru County. Na kama DCC anataka kuingia kwa siasa, toa kirauni ya serikali, ingia kwa siasa, tupambane kwa kiti ya ugavana. Ningependa kuwasihi wanasiasa, wakati unasikia ofisa wa usalama anakuambia sio vizuri kufanya mkutano fulani mahali fulani, sio vizuri kufanya kitu fulani mahali fulani, tutii hizo cautionary advice ambazo tunapewa, kwa sababu maofisa wa usalama wanajua hali ya usalama kila mahali, wanajua kile kinachoendelea kila mahali. Kwa hivyo ukisikia ofisa anakukaution, anakuambia mahali fulani tumesikia ni kama sio pazuri, kama jana na juzi kulikuwa na shida hapa Kiagu, na tukasema wale watu walikuwa wamesanyika hapo waondoke hapo mara moja, na kama mwanasiasa yeyote angependa kufanya mkutano pale tungemkataza na hangefanya. Kwa hivyo wakati tunatoa cautionary advice inakuwa na sababu, hatuwezi kutoa cautionary advice bila sababu. Kwa hivyo wanasiasa, tafadhali mtusaidie.